Novosti nastavljamo o lokalnim temama. Odbornici iz Skupštine opštine Derventa na današnjem zasjedanju izabrali su Sinišu Jeftića iz SNSD-a za zamjenika načelnika opštine. I koliko je izbor zamjenika načelnika protekao glatko, potpredsjednik Skupštine opštine ni nakon 2 tajna glasanja danas nije izabran. Ostaje obaveza Komisije za izbor i imenovanje da u roku od 15 dana predlože nove kandidate za izbor potpredsjednika. Prva ovogodišnja sjednica kojom su dominirala kadrovska rješenja počela je verifikacijom mandata Nenadu Miliću iz SDS-a i Slaviši Mariću iz PDP-a, koji na odborničkoj funkciji zamjenjuju Nadeta Planinčevića i Milana Đukića. Poznato je da Planinčević svoj politički angažman nastavlja kao narodni poslanik, a Đukić kao delegat u Vijeću naroda Republike Srpske. I moje čestitke dragim mladim ljudima i moja želja da nastavimo jedan pozitivan kontinuitet uz svo dužno poštovanje da se u nečemu ne slažemo, ali kad je Derventa u pitanju, onda da se složimo. Ja očekujem to apsolutno. Odmah nakon polaganja zakletve, odbornik PDP-a Slaviša Marić obavijestio je skupštinsko tijelo da će u daljem radu djelovati kao nezavisni odbornik. Potom se pristupilo izboru potpredsjednika Skupštine opštine. Skupština je prvo izabrala radno predsjedništvo koje će rukovoditi tajnim glasanjem. Biralo se između 3 kandidata, Mire Simića iz DNS-a, Fadila Pelesića iz SDP-a i Nenada Milića iz SDS-a. Budući da su bila 3 kandidata, po Poslovniku Skupštine opštine Derventa morali smo provesti proceduru tajnog glasanja. U prvom pokušaju nismo uspjeli dobiti potpredsjednika, znači osoba koja bi trebala biti izabrana za potpredsjednika morala je imati natpolovičnu većinu, to je 15 glasova. U drugom pokušaju također nismo uspjeli izabrati potpredsjednika Skupštine, tako da nam ostaje da u narednom periodu, to je rok neki od 15 dana, da Komisija za izbor i imenovanje predloži druge kandidate za izbor potpredsjednika Skupštine opštine. 25. redovna i prva ovogodišnja sjednica završena je izborom zamjenika načelnika. Umjesto dosadašnjeg Igora Žunića, a danas narodnog poslanika, dolazi Siniša Jeftić, inače predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine. Evo kazat ću gospodin Žunić koji je narodni poslanik, koji je 6 godina sa mnom radio. To je ovako, ja bih rekao, mala tuga što mi nema tako dobrog saradnika, ali razmišljajući, nisam bio opterećen uopšte partijski, ja sam samo gledao ko će to biti neka moja druga polovina, gospodin Siniša Jeftić, koji dugo radi sa mnom, ajme reći sticajem okolnosti u istoj partiji. I ima neku i logiku da on bude moj prijedlog i ova količina glasova koga je podržala, mislim da ga uopšte nisu počastili, njega su gurnuli u jednu vatru, jedan težak, ja bih rekao sigurno teži oblik nego da je odbornik. Ali ja vjerujem da će on odgovoriti svom zadatku, on je mlad, on je obrazovan, ako smijem kazati, on je odan, on je pošten, on je uredan, on je iz dobre porodice i nek to bude jedan kvalitet za ovu opštinu. Ja uvijek gledam u zamjenicima svoje nasljednike. Prije svega da se zahvalim gospodinu načelniku Miloradu Simiću na ukazanom poverenju da me predloži za kandidata za zamjenika načelnika. Također se zahvaljujem i kolegama odbornicima koji su podržali njegov prijedlog. Samim tim opština Derventa je nosilac velikih priznanja za najkompanija i sam načelnik sa najmenadžera. Samim tim je čast veća da obavljam tu funkciju na koju sam izabran, a i zadovoljstvo. Opština Derventa danas je dobila i novog predsjednika opštinske izborne komisije. Umjesto Nade Nović, 5-članu komisiju u narednom 7-godišnjem periodu vodit će Cvijo Aničić.